And to me, I'm very sure some okay gentleman here the picture Adam screen is yes. Guy na in fact o shia kwanhia kese after say ne yere eye ndakusia oyenes. Ene ne mam yense nyina ka bo mu hye dakro ewo fie abla no mada eja to fie o mu nyina e ka bo mu hye no. Na nka menim se busia yakosie ne yere ene ne ma na wie ediga eto achiredin wada senka asem no eto atwa. Neso Ghana for afekwa na Ghana for tumu nchene. Ghana for beke kansem bia fa guy ne ho a chese menti ase menim da Ghana for kura e pa kire ensem a Ghana for beka fa guy no ho me kura na agye mensem aha Penyah block me da meserewa se ani die mo obe like video na da woro ma obe subscribe button so be click notification icon na ba kire wadwen e de ma e wo comment section meserewa so be share bi na ma onu aso enya bi ahwe ebusua before se be call that guy ne sensem no so no drivers for ede adisrede bi to His Excellency John Mahama enim se ani die mo a omosire no or na onyama wo mu they say yaban ena de aba they say yaban no obue kom income tax akufo de yifri ho no omo de aba ama drivers fo nyina se drivers fo no omo twa 2 years income tax e wo mra ben so e mra kwa mo nan so ye say say beji income tax enne amafo ba me fo na ba say omo ye de omba beji income tax e we ha no drivers mo sorry na rono no be boy 2 years get income tax 2 years say hold on dada you wrong yaban na aba afede kono na manfo bebo yen yaban no po na so gaje so de mutua tax o ba manfo sorry say taxi drivers on baji income tax 2 years you wrong bentiase drivers mo tell madwe what you say sas mrase or some baji 2 years income tax ana because time 2 years na ba na kufu ade so year free o afede o ma san ba say akufu ade covid time COVID the time no and they came no start this omo di income tax e mara ben na kire sa eye kro no omo ye we de guya ban ani mu asa yes and the drivers no me ba drivers for no mu nya mo fa madwene mra de nka mom ye hwe ye nkasa ewo income tax no say ye mara say e wo so mo di 2 years a mo kire madwene ara say okọ Ghana Revenue Authority na wakwa kotua eti ka na watwi kakra bia wanya no a tax no akwagotu antina to the income tax but according to this man oba say MPP aban free hono corona nimu enti corona somewhere 2020 nimu ana MPP aban that income tax no free driver person majes na omo ha wo mu ebo but according to ntiri oba say Mahama eba amamo we mu no omo sa de to na bai so omo ba kire mu say omo empanifo omo do ma no ewo ka atwi mu no de to manimu say income tax no asaba biem enti omo mfanhye omtum say every 2 years bia no ombetua idirom dia desrede to Mahama anim say de wakoye obatampa odwene Ghana fo nyina hu de eni de ma omo de omo akoma so de tron say na dawroma ontwe ni so enhwe omo na ohu omo mobo na we say yenko Ghana sensam no so yebeka ya about a week ago ana bia bia ka kire mo say Kumasi atonsu lady be friend lenda kusi awoye nurse onu numa miense nyina ka bomahye e wodem aya asem no ebe ya rekosem in fact asem no be ya rekosem pa Kumasi atonsu de na ekuro no be bia ya reho ema Sunday ye twam ye ana ekoye na yi edem nsi yanke yesi na wie ndie ka akire din bibia to atwa na ebusuan Ghana fo kasa ho asem asi a yakosi omokuro na omo ye involve no awie no afa na Ghana fo ekoko apase da bi enema bi ekoso a omo ntiase ni nyina na say on say assembly see ye no guy no ebe soon ebe kasai. Let's watch this video. Brother Mahama did 330 my wife Fema Mahama did 330 you know and them say and say that yesh matima so na me titem sie ntini pani ho ana obi ani ho afa phone no me frɛ bi wa obi ankasa ye shida ye chinina me ntibio me pia bonten bia ko oyire no mano o ma na hye o ma se na me ma me anse ho baba ko me ma mienu kitwa no omunim seme minya da vo bia mi ba omunim be sia be koyo
Yes. Yes. I go. I'm going my dear. What's the problem? Maybe to be a one or to be a one. Me banner report that. But don't die. Nash. It is this video we know. Other guy needs to know to say, me man I say, guy no conscience and attention now what me man so and a man have now for and a cat no my dear and a winner. Now that's when I kind of wouldn't be just na papa we no patra he say wa fa na yere ne kwasea fa na yere Jimmy for aden asmesie wo yere ne o manyina ahye na say who show concern e ma o mankwan na o yere no so we wusumi hu se wosun o yere da ada o yere ti ase na de na wo hono ade nyina asai me ma no ketwa no e madamfo ifre adwuma bo no anam ne bo nkomo me ma no ketwa no we madamfo akra 2 years we wadamfo ifre adwuma ba ne bo nkomo ufre adwuma ba akra 2 years nkomo be na ne bo abusiafo me nkai obi aya last week no na ababa wa bi ne ma ehye wodem se mo be kaya na baba wa ne kunu e ba abonte na omo ye ne interview na bra no esu a wo su me hu se wo su ne yere no masahwe video bi second time I was ensu a wo ensu ne yere no video no the first time na was honom na ne yere friend say daddy eje ehye eno anu wanti ne nkan bi nti no wono opeka asa obaye no na ne yere ne men nyina ahye na esu a wo su no me mano ma de nyina sei me mano ketwa no we madamfo ifre djuma ba onam ne bonkomo me mano nam nem se bi ade na ba front no eye yaw en wodi su na second video bi mama sa ahwe no eno so wa shatare foforo no wo su now was me mano ketwa no we madamfo ifre djuma ba onam ne bonkomo me mano ketwa no brani su first one osu en wensu ne yere no sana yire ndi amu so di akosua wa amu akosua di na amadi ensu second video so awo ye me mano ketwa no we madamfo akra 2 years we wadamfo afre adwuma ba no bonkom ufre adwuma ba akra 2 years nkomo be na ne bo enti bra woni ayem hihye mpoma ababa wa ne maame enti ababa wa ne maame bi na wo no esu awusu mi hu se wosu yire da ada wo yire ti ase na de na wo ho no entokwa bi wo honom ana wo yire na wo mpe na ana won se maka kire ma se ma emema no mo emema ne mpe mo ase ade a be ma pe wo ba hoye de obenya firi wo hope meka se mo akire mo ema no mo ntim ase emema eye obebo okro no neti ompe no ba na twede enti no neti enkra no ne na wo nti no obi ka kire me se wo no na wo mpe ne yire na ne yire wo akra bi ma na akra no ose no e na wo de ho do nya odo bi kra boss oni oba na tena sa ono no mpe ne yire no omutimi tisika ware mo mpe mo ede na aba o yire no wo ma ahye wo dem na o ma no kwa na wo su mo bra mi hu se wo su ne yire no na eye ma wore ho ye matete se ema ede yin ne ye gie awale kukukukuku wontam ana o manyiri mom oba de asiso a wontam enso be ma siso a o penisika pena adwuma oba ma peda a chiama no ho ansa no ago nenso oba asiso a wontam o ware krati mu se nche yu wa won kra mi ensa boboso ubekom kra na bia no na o de aduane bi siso o kan kwan bi because of the money ena ne refi okoda ya ekofa asem we nyina ba once abrante ni nsu won so sister no won so sister ba ku so sa na yere drive ko she nsuom se mba kai sa incidents na brand sisu ne mana no wo so won bi that is too obvious o ma show bibia chem se mo no oba do ho ati do ho e dia be ne be ba wo yere ne wo ma be hye e wo dem
na oti wo su a wo baketo ha no wadamfo no ona afre adwuma ba ne bonkomo wa chese me hwe video no makoma ete na me hote me say ababa wa maami nti wo hwe video obefele sen maami na wote ase de ne ba ma brantie wo awale no se video no sha say no obefele o ma ya me ho ada ho sister o mama ho ada ho awale na ati mu no nwani na ho no na mo amanya awale de mutiri nkwa na ya ba de yenye nti akempo mama nware ye because awale na is scam awale no hwinim omo mpeye de ompeye ye mana na omo pe because nka wo yire no wo mashia ka be sun yire kakra obesun yire kakra o sister me ma odem ni fa due nyame mfa wo kransie ye na nyame mmo wo ho ban wo fa unto Abraham kuku na dan kwa ma ye besen hia bi oba o yire no so eti lady chirem so no on the guy na nya adwene asem kesi ato guy na guy no esu no o su no on the guy na nya adwene kanafo o se on the guy na nya adwene eti minim se o so ne lady ya adwene na se on the guy na ya adwene obezu a kire wa adwene ama me e wo comment section aha ipenya blog media akra